ngaturaken suari-suari ning tadu. Suari tuan dari suada kalan ira. Orak saat seguduk pasulawan sira bawi serengi. Iya sedang ngaduk lawan wangsa nakira amore sira batari seri. Seri ke Dewi Sarwa Jenyandaka Aratu batari seri pina kesanian makebertu Nitiasa aratu kajap antuk sarwa maurip paring jagat ya Jaritana Urso dekalan niretumedon sirbo dari Sri Lawan wadeking surap sari barasabu Wadi keretemasai kuangrat ari tumurun sireh Hyang Dewi. Sang dia muluke Inggih kadiasa punika kawiyaktianipun kadilinggih ide batari setade kastawa antuk jagat sami doaning ide mine kadi ngemertanin sarwa maurip punika temawinan nitiasa ratu manusia niring merejepaken ngajap ngastau linggih Sa
alik keri kanyak anida wiyaki kesarengin antuk ide sanga rambut sedana nunggil wiyaki punika kawetan anida ngemertanin jagat sami. Hari kala punika raris duaning sami ngajaken ide mewastuipun ikuduk pasu kelawan Ibawi Serengi nitiasa sekali ngulati nuluh kadilike Kide Betari. Antian paripurna yunir Batari noton soak sir soang yang rambut sodan warep piye katemu riko akanan ni Batari Om Sri Dana Dek Wikeramya Ainggih kari sampun kawentenanipun Betari mesarengan dari ngarakanide sang rambut sedana sayan-sayan jangkep wiyaki pengastawan jagat sami. Sepin anak yang semara koas dinas di kamu saragyan mulat Bekat wadek yang widi dari Makejang. Tulus akan sedher ngulun. Waduh. Karatu Batari. Waluya kadiasa punika kipun ikuduk pasu kelawaning Bawi Serengi punika nyak sampun kecunduh kering Ide Betari Sri aratu kasuk sare pisan
karbut kebayang-bayang kesayangan Dewa Ratu. Oritanya kan kada sapunika dewaning pengabdinipun wantahipun Ibu Dukpasu Dewa Ratu sayangipun karure-karure antuk hidung Batman. Apa rina sedana arep juga kengani pematari. Jelas ya tetulung batara. Sigret sesuang yang rapat ya. Untuk pasu. Mangkak kalau kado harap mengambil si rumah dari makan mangkak tanah dosa. Aku berhasil. Sirep kuduk pasukan suruh dia ngamet. Mengamet sirep buat dari seri. Mangkak loh, ulah kado kawiatnya nanti. Tangka dia mekludane punika ipun Iku Dukpasu sareng sana rambut sekali bawasku. Duh, singgih Kiai Batari. Mapan ada semayan ieu Iku Dukpasu setada bakal ngeduk pejalan beli kelawan di dewa. Pane jani jalan masih lemah anak kudu dewa ngungsi jagat medang kemulanan. Singgih ada dengir. Ya Suari tuanan puyu mangke baruan dari panang medang kemulanan. Uriko kana nirwatek ing jana pemacul para samu. Ainggih mangkin kacarita puniki jagat medang kemulan yang dipaosan. Antian waluya becik kantun jagat riki ring medang kemulan. Duaning care tegal kantun jimar. Menawi teu nyayan-nyayan ngelingakang anake makarya carek. Awenan kantun puniki darmo pemaculan petani sami. Petani riki ring medang kemulan kantun ngangon tamah, ngangon tunut memula padi. Sarwa palebungkah palegantung. Kantos mawetu sida ngemargi angker temase pailahan. Duaning parisida kantun wenten cari, kantun wenten tegal. Uyak dilanang istri. Sagilik saguluk ipun ngelarang daremu pemaculan. Uyakti mekaryo sambilang medemen-demenan, sambilang meliang-liang. Kenten Uyakti iri-kiring medang kemulan. Metiosan pesan diri ke ortine ring jagat mayo jimar. Dewa Ratu cari ke sampun setelah tegal nabi malih sampun dadi bekubon, dadi hotel, dadi perumahan kenten cari kering batu jimbar. Dewa Ratu Iku Dukpasu kelawan Bawi Serenggi nika ngadok-ngadok
bin sade mangkin sampun ipun ibawi serengi kelawan iguduk pasu bisa mesepatu mejaler medasi mebaju putih ipun ngelebang punika perekange cara investor sami nika benesane mangken dingah titiang ortone Dewa Ratu pasih kone keluro go jadi itu di Batu Jimbar kelangono Tegal kelangono Tongos genah tidak betara ring tengah segala kele reklamasi ya kone jadi itu di Batu Jimbar kal pulin no gitu padi mall ada padi mall gitu bener petani rike ring Batu Jimbar tan kantun ngangon tambah sami pun sampun ngangon polpen jenikan iya temijil sir kuang sinang kuang desa sekarang manir bawa dari kuakanan di kuanang sawur reyana lengir nene tepan jening pekasih kedini nikengken tadi dicarik penuh meliang-liang sing dadi mapan carik maraga suci carik yang ngarani ngumo tugu mandilinge ide betari umo ana nika ipun tiang oren panjenengan sing dadi beno meliang-liang dicarik apa biyen mesanggamu Lukmani sing dadi selagang megae tiang ampun mat megae rencana cari tiangan iki deng ampun bangkelu dengan honda di peston wah coy sing dadi ngelah kena gitu kelku tiang generasi ini kawekang lautang jemak keginane sakit hilingan yang ngambek wah bang itu deh jening pinako petani utamu tukanan uyak kita wentenang punika jane ring pedang kebulan uyak di manut wenten katun baos medang duanipun ipadi wantah memedang kemulan punika kancaning kawetan wit medang punika wantah sesotaning padi kawiyantian nika wantah kauripan punika wantah merta utamaning manungsa kantun wiyakti kesidap puniki de para istri-istri lanang para petani besapi nelebang pesan suwedar maning petani duani cari kantun wenten petani kantun demen tios pesan dari goreng Batu Jimbar petani pun mau baju putih kedas jadi uli di balai banjar nyidang orto bekai kumo uli di balai banjar nyidang itu sedangkan
ayo tani dikiring jagat kebulan Dewa Ratu atat pisan Ibu kasih setatu mobil pemargin kegadung kalawan kerja masuk Santun pemargin Sio senering punike kerja masuk ini sampun nusup ring awak sariran petani boyo jering cari Suapur tingko akhir uang pamajuan Iya tema binui konang cis negara Mijian Mua kepangaradan iru patari seri kelawan sirswang yang rambut sadana Ieu teu mengarani ngelulut Kuanake Lawan liatin spot Aingih Wiyakti kadya sapunika sampun sayan-sayan mecihne kakertan punika puniki sampun regi tedun pelawatan ide Betari Sri kelawan ngarambut sedana mangkin sampun mepewayangan dados lulut emas kelawan lulut perak punika kocap cirin-cirin kertene sampun nyekale Wiyakti sakimaon duaning punika cupak pengarasan para petani desami punika awenanipun jejeh kari tatkala mangkin lulut emas kelawan lulut perak nika demawenan mangkin sumatang dumadak kapungkur sayan-sayan telep ngeraseyang puniki cirin-cirin jagat Wapan mo bino ya tekadon. Mimih. Telah siapa mau kalukan pada orang dia apa kan dia aduh mimih. Jangan awak. Mau saja sekarang. Mimih dia orang tua apa ya nenek? Ya orang tetani boyo. Jangan nih. Yang tetani itu nanti cepok sapu kan siapa? Aduh, kudiang jadi deh. Bang ya hilang macam jemang sapat. Tuh, nih, aduh. Kedel lagi yang itu. Nih, apa berecet itu. Aduh, mebek, aduh. Jangan nih, kuning nih. Jangan padang. Ngoyong. Kodi sabdani de suang yang rambut sedana. Nising jadelin tuah panyerawadian ide. Yen lulut kuning patut tuntun lingi kang dilumbung maka jikna gemuk jagate. Yen lulut perak
di gedung simpen. Kamu balik luk ke Bakejang. Jalan-jalan untuk anu anggon itu. Dua nika disampun wenten. Panganike kadiasa punike. Hararis mapi dap-dap puniki para semeton petani ne sami. Ayak pakang nabda bangarago nuntun punika lulut derwene antuk upakara. Nah, bangkitu inget ang pesan. Yen ane kuning di lumung lingikan. Yen ane putih di gedung simpan. Di jetongo sarta merano. Di tulingikan. Ijepang. Bungeras titen pancening nyai pada cahaya benar. Wantian nirkiata mencekaning punang lungu. Ngeras titi sirkiyang-yanging sinema. Iya turuh karamani rebawi serengi. Urika akaning pertak jano aning kemula bedang kemulaan iatu sedeng. Ngaras titi sir batara kelawan batari. Siria! Apa iatu karamani? Ini bawi serengi sing adele. Joida Batari Seri kelawan ide swangi yang rambut sedana. Iguduk pasu kelawan ibawi serengi. Bakal setadeng uber dadi apa Joida Batari. Kiwala jani kini. Lenan teken lulut mas kelawan lulut perak. Untuk patut anyut rarung di segara dadi. Dituka ada dadi, di jelinjing ada dadi. Suaka pepek kadulurin nupuk haru. Ingetang. Sombongkan ya.